Ni wirigire gwakwa mulithiria wa Miru TV ntuko kunitite na mbere boya iri Jumatano ya tariki 16 mweri niyo mwanja mwaka niyo 2025 kakwachewe ni kirinteto cia Miru TV muthenya beta wa Tiri Mbabu na mubunga wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu nitite na mbere kuritaniria kurutira akaringwe na ratethe kundi bina na mbeca cia ngafu ntere cia chuka igamba ng'ombe arambiritie ntere cia Mariani. Mwindu akiaria na ritite mbitwa kana na uritie antuba kutumira mbeca ikuiguna nikenda bakomba bita na mbere kana kuciukiria kiri muturire. Mariki wetu wa Nteto Ndagera wa Iguna katwambiririe na riboti. Akali baba bambwiro kediri bona barana arebe kuma wandia Mariani chukega mang'ombe yende kidhere ore nene igotigeri bakorugurira byancho birembe tegeri gwatho nikenda gotigeri bakonyokuna kwebokana na nchobi ndege gwatho. It is better kombe kemwe biere kena tigaria tira ikanyamo kidogo mwana ke kwirathie cukuru nkamugurira ngumu na nkamugurira nyamura kanyama gakunike diga kamata irio ayete cukuru agaba kigambirira bubi bingo gutire muthuku makoyagerwa ntare na wana nchobi ndege gwatho itiari kuthire tora ririre ende bakwingirira bukagitani gakancho bitambe tegeria nyambirite gochoka turatwira wega muno ende turatwira na kilabu kimwe kana ile bia turatwira wa IT no ntwagero waga nubota yoko buinge murembo kuoneka thaino no ntwafta kule yabubia meko ingwa metu ejo de kwa nyane muno no no tio kedo kolomba niko thije metu wedire bururu na kadia ndo bwaye twatwa kilabu kiega kilabu kera njobi nthomu ayo munene wa nyumba 10 ne twarwete na mutu muno na no wathira no thaira kilabu kirabingirwe mutu ne mucoku kaire na mutu ne botote ne bokomenya ne tonde turabingirwe kilabu muntu no arugire kaire tonde we kaga okete kwenda kuthika no akaruga kurugi bakirigide kagitani gakane ko baratimide ko dingendo indaja bama bakiri bakana na bange na baba mara yonto kirende ko kubekero gwaya bachokete kwa nonto bakoringwa ngeta na nuizi akoro ne endeno ne amasimba ne toko simba mono na ne toko nyonta zaidi tole mwagala tukadioka kola na kana kanwa na tokenuka kwena dena wamba bwaingia zaidi niyo tantu kwingi kuma klabu kwingwa ndauga nonto kandi maga kambite kanwa nkunde kombe kimwe ngiyo kae mbirwe ngoko 10 ngwatira nsau nonto bai kombe na ninde kamndendi ndiyo mama kambumbia ko paleti ngekunda kombe no kamamba kulta wela wega na ngumete kanwa ntu kwingi ndaye kukulingirwa ngeta kamutitoni kange kialia kabibu tanga atigaite ku aninga yanterie ntanywete monda amba kongalia na nikyo to kwenda kilabu kingolwe tokundaga wa umojie mtu akenenuka kilabu kiabingwa bare tinda beno kete kethe bakulirwa mbwiro bakatunywa kebena kyo ngatinda ananini ngo ne mtu abikibine ngo no amara gotondo gutinda kubakua babarie une ngoria administrator weto gitonga ethwe muntu akwenda antu bae na antu bae tola riri ni agerie juji baturugore kilabu no kimwe ai tola rieto at least akoro bau ne begwitethia tondu bari nengerwa mbeca na thajia akoro uti wakinya kano nogu iyo tukoregana na nchobi ino ikuregwa ni thirikari twigirwe kilabu kiria kiega kia standard nikenda tonyunyage ojo ari bona gitonga gitarire gitombi kenene kilabu kwingwa ntere ino ma elienu malombete thirikari etegetikiririe ilabu nau abalwana ni asaini kone anto 66 augaga mbaenire bakube na kanitha wa SDA ni maugaga ilabu theino wa elienu ni iko facilitate wamba iko facilitate ogota ni maugaga ilabu theino wa ntolenu ni iko facilitate school dropouts utomasiana ikaumake ciana ikauma skuru pia ni maugite theino wa ntolenu ilabu ni igotoma okakola kwena ale pregnancies ciana kugia mabu mbele ya magita mao magitwao makinya misi mingi muno netiganite na kosi ya ontonu neira neirabu
kuma wandia mariani gĩcigo munge gachuka kama ng'ombe nkiripotera Meru TV gĩtoka mbĩta ndagara Waiguna. Igwea sana mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna no tubaribotu na njira kinyanĩru. Tutana mbere na nteto cietu. Waziri wa Kariobangi na wathani wa matura na wite maandamano yara yethirite yaita na mbere niyatiite antu 42 batetwo turobo na bangi nkulukia mana 6 bari na ngurario hara kilima na 6 ya mana kenda mana yana ya 90 na 6 ni mabitha baborithi. Ntuku imwake nyuma ya magurija peteroli kwithire kiongereka na gwankurukia chiringi 7 nande muthenya jwa narua etithia bangari thokone ya Nkubu amwe na babunda ni baumirite na kuga nande bakongera ngarama ya ngari. Narua nkwenda kumithia abiria beto bara beja gutwira maguta ja kwina manara je onto je nikawa chiringi jiri ende ja garagwitia chete ya chiringi 10 nande ko nkwenda kumithia abiria beto jo bakaja tuburu toja kumanana na onto raundi ethira ja gwitia kaire abiria ko baba twita amba tukubaia barambira tutaiya kumatwachiarwa ende abiria bagatura tukubaia na ndangonda koromba abiria beto jo batoka matatu bendete muno nonto ibo batwandikite nyabongo gine ici angonda kubaromba betho beta yaro tukaitiria ngarama tukongera ngarama kuma nande nonto utiungi tukara kuongera ngarama ngari ici itinywa maguta icoka igurira kuguru icoka igitabarwa na mandu jange nanja inguthura mbeteri imwe kuru na ana ko ngari mandu jajo nda tukara kuongera gintu kinya abiria beto bakerwa kuringana na nthiguru ne urekari na beteroli nayo beteroli egwitia anko na kuwa abiria beto baratombo kama tabunda ibamenyaira muno nuntu takwita kabana turaragia gana thaina tuririria 150 thaina ne ko na tutete kongera gantu kenda tibu ambecha tutomba gwita kama utara twikire gana tukamatite gana ora tukana tutegintu nonto maguta gwitia na tayari no jaraititio kaire jarita jagitaia ngugije gathuka kwa bato kamata na bobethe baijoju eitha tongere ngarama kana ngari pakwe nyanto bare magwita tonto tutomba kumaira gwitanguge otheri muntu arekira maguta ugitega goro ukiakwitha maguta jara ukire jathirire ni arakinya bameneretie bunene thirikari ya President William Ruto uria bakuga ugite kagita ga siasa akenika magurija maguta na nande na aremi kujenika thirikari yetu kumuthura barite mando maguta muno na batwira maguta na uja itie guru na ukuranya na u bakajenika mwonga kinya kwe tonyo maguta jana chiringi kana na ru ando jana ma turona jetirete gwitia ko itukuromba mukathe President William Ruto akithikira kwarania na wananchi ba Kenya na tegere gwitia kwa maguta achora komba kuthithwa kinya thwa subsidy antu ibai taurwe murigo ja maguta turajo batikete nonto antu iba kurira na on the ground yoma antu ibai nyirekete bo tore akari ba Nkubu Meru County South Imenti itokuona tutekene thirikari nega tutegera bwega nonto tugeto kinya tuingwa tukanda manaja nzenzi nere kinya baugite ngarama ya muturire ikethire gitia bunene nonto babeya maguta kwithire gitia na wananchi bakuwa bainyerekete nonto ria petroli yitia maguta ataja yitia na diesel yitia kinya into bia kurana into bira binge bionde kabita ya nonto bitumera transport ire gutumira maguta jaja ko itukura thirikari netegere mwananchi na inyerekete mono na antu ibakurira betegete thirikari reka batethia ene narwo ne twikire kubainyeria ne twikire tubateka na ne twikire buru ne batunyerekera kimuko jwao nani iro nkuga batutumie iringa riu ringira kura tuthure thirikari nthongi kana nyathie thirikari kwona tumicokia itetegere mwananchi o kawaida ote mana ja utura uko bwatu nikire fertilizer aturija fertilizer akikariu batu tu nindo bingi mono tutumaira guku ti fertilizer aki thirikari ene ka fertilizer ni kinonto gwithia maguta neke gwithia sukari neke gwithia cumbi kama mwananchi arija fertilizer akari mayo na fertilizer we na mbara no tikinya wengwa kuona batu tutandiki thirikari randu mamubara twathurira ora bandiki no te muntu tukuona akitetera mwananchi guku no katura kurira after miaka 5 bakaja na mbesa kithumba beja bagatwaria twabathura kaire bakuruka ende narwo twina thina maguta gitedio jo gote muntu igwa kiare kinyomo au kwanza na nduga ete Nairobi mama mia banyiri gote muntu na ndu tenyirike bau twathurire na abeterete ndi muisa mori jothira balewa andu balewa twire twale wano thwe na ndandu bagaturaga na ko tukendera kuma tuka kinya tuogoti wa thirikari tutita bukaire tukare au tuone na ta gwakara
mbeca ciao ikauma Amerika. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibuya sana mwandiki wetu wa Nteto Andans Jeff Gitumano ntu bwari botiu. Tuta na mbele na Nteto sietu akariba Kilimantuma na ntura iredio lunkirite ne basi umiritie kusokere mubunge wa mpura Burinkado na ntu bwa kubadondekera barabara ya kumakailune weta Kilindo mwanka Kilimantuma. Akaribaba kiairebo wete barabara ya batede ya bunene mnokiro kama tibo mayani yarayarima wa kuntoko. Mwandiki wetu wa Nteto Andans Muturia Wadhirinja na kulikipia. Tumiriba barabara ya kumakailune Kilindo mwanka Kilimantuma bichumrite no chokere mubunge weshuga mbunge ikatiganisti mporo wa Buri ni ararikitie kumba kwithira kibathondekera barabara ira bakuanira twireri Kinyamara kiribwa kaitakara ya na mheshimiwa tu chokia nkatho muno na ntubangwira tukona ukirite ingia indongi chotethia michimikuru na area ira chothe weta kuothe tukona kuruta ngunja kinya ke amindia ne kero ero kunja wara eta marinya nya ndokora batenda maendeleo baru yana uwe tore arimi ba michimikuru batu asao na Kilindo na Kilimantuma mheshimiwa itokona mbere mindie tukiwa iboya no ntubangwira uritete wategera babare kuma Jackson mwanka Kilimantuma oro ye kara kai Kililami no ntubongo ya kunja ko ete tukuibo boya no ntubongo chia kwiro kurite ndongi na ito supporting kwa yaku mheshimiwa mwankarera kipindi kya 2027 kya kinya na twene imani twachokia kurene renge mwankorita kunja ya mitimikuru na oni ango chokere mheshimiwa nkatho na inya no ntubongo inje aturitire barabara yetu thai kariuba lami na mheshimiwa iboya sana ora baba ingi baua na tuibawiritu na inya muno alafu mheshimiwa wena ya maingera twirigirite kuma kiwe wena kwatano na thirikari bwana Ruto tukwenda ya maingi ara tukwenda groundine alafu wataninya na mheshimiwa gavana otukuthire into bingi biethe bikiya nturene tu ankora mheshimiwa iboya no tobaya yonde atubwithiretie na no tobakinya barabara era atubwithiretie tuonto tumucokeria nkatho na tukona twamucokia kipindi kiu kingi bagita na mbere kwaria karibe bethirite bakwa barabara na rero tuga Kinyamara kinya bakaremo kwitha baike mayani yonde monkira thaiba kumba kwitha baike mayani batikura thina no eriko mayani tomba kinya Kilimantuma cha mani chikia factory thahinga rireto ya Kailamine na tubabona bothe babara isasawa na kinyaro ba tamaro bonde iba kuona njera ne thongomi na ibonto twete ocokia nkatho ruare tukurangu urutete nja bare ne ria mayani na imi ni rimene na boya kinyerwe ya ulami na chidilir boya tai very smart barabara yetu yonde kuma Jackson tawo Kilimantuma ibarabara yagwethetwa boya ibarabara kinyangari wetera kwa boya na nyabigibiki ni uciaroro muno tutana bonge bo mheshimiwa atogwetheretia kuma kuma eteneke twamucokeria renge na twamucokia renge tano tena lakini thaibo yenji mheshimiwa etenjwe karabo yenji narua kabebe era burukia babare oro na rwero anto bake barambecha bachietera yatuenjere nang manguba ko mheshimiwa ngwero ritete ne kona ne ndongi na nje ai bonto twete chokia nkatho tokua mheshimiwa ngwe kunenje na kuothera weta kuothoka nja babara itokona ne ndongi karibaba wetete barabara kimpurombete kwithira kibatethia na chiende nombete kwithira kibaritira mirandi gikathumbe weti na mbere mono be mukathi weta na mbere kumba kwithira gukiri kithomo na njira kumutira na boibo kuthoma batikwingwa skuru ucokeria nkatho no ntubakinya mbachari ira utoete ana beto itwanete mbachare na watu support au no ntu nyama yani iyo turaritambia lakini tha hiyo tebia tukona na ba utwethira lakini tucokeria nkatho no ntubakinya utuwa mbachari twaelie kinya wange koti na 2027 tuketha twi nawe mathaa 24 iboe kango sokeria nkatho mheshimiwa wetu gikura nurutite ngwinjia no ntubo tu ambasani ancokeria tubure inge no tuingiritu muno kure ko ndaigeria anto ara ndairira iria wikia ndailia barabara bro tubithiritie kaigwa nguretwe angukuri iboya mheshimiwa wetu endeleo tubithiria manto ame obu tubithiria twakuromba irono ure kenda inya murungu agukirio tubithiria manto ame barabara iwe ya lami kinya tuko muntu kinya mukuru wita muturo ya woni kawita inchi ikuringana na barabara iwe thongomi kato weboya
kire wowe weye utubwithirie bunge. Nkiripoti na Meru TV kuma Tiani Mbechanda Msimuturia wa Thirinja. Tutanambire na nteto cietu mubunge wa Tigania wete na ciumirite kwa mbeu mbethi mataro akiwa winyangia burabu wetite na mbere Butibui Mutunga akiari na wetite mantu kathumba yara thirikari ya William kana ya Rais William Ruto etite na mbere kubuithia nikenda kutira mbeu mbethi bare na ngui kolukina urete mbeu mbethi witonya kiriurimi irinjire imo ya kwetera twanya tu twa ngui. Daktari John Mutunga nora ni mbunge wa Tigania West na chumirite gutara mbeu mbethi na njira ya mwanya na ni nyuma ya makarika ya Wanyange yara ya umirite nyuma ya maandamano ya kaita karaya. Tienda kwaria na youth betu ba Meru na sana youth ba Kenya au turiendi turi antu atibu muno ntu antu wagaraka bakurukia sheria jare nicio tukienda sana youth bamenya kwina thina ya ajira na thina ya ajira itirambiririe goro itirambiririe na president roiko itirambiririe na cabinet ririko thina ya ajira yambiritie tarira aya batu antu bakurire baingia mbere position changu iti develop eto chiana hiyo ni njire mwe ira antu buri kumenya ti makosa ya president kana makosa ya minister wa agriculture kana minister nyoriko mantu yambiririe tene yambiririe tene indi burabu na bata thai itogere utwa suluhu na solution ira tugire utwa ni kuchuria ni atatumba kubithia tukathirikari kanya igobithia mantu ya akiaria Daktari Mutunga na wetete mantu kathumba yara thirikari bwithitie nikenda guchuira ntaira wa gibongo ikate atine kambeu mbithi. Number 1 kiri kwandikithia arimu menya thirikari ringi cionthe kuma na menyere kyandikithia kia arimu 5,000 o mwaka 5,000 ibara bagwita through national attrition kwiba kuritaya kwiba kuma warimu na weta ngoingi ende baka replace bara yari na mbere yari static for a very long time itarira ya lakini endi bongelete o mwaka 2024 na huu titambere mwaka endi thirikari yandikithĩtie 76,000 teachers na guo ndo mbitentore ne chietu nyana betu nyachore betu tubamenya thirikari ina miketho ate mingi ya kwerio tethia na bana ke antu bana ke batonya ki biashara na imuchi ministry ya cooperative na MSMEs Ministry ya cooperative na MSMEs kwina yontu ya Uwezo Fund Uwezo Fund ni mtu naromba mbecha aidha tumira akaria memeri datu kada mbecha ira lakini naromba bari kundi kwina kinya Youth Development Fund na nyayo ni derere available ki youth na kinya yontu constituency tabatete mno tata negotiate kundi wa bitikada bibi nene mno etikero kunjo form kundi byantu batano na tuona ngiriana na watano amba kuthithia kaunti thite mutaratara ya ajira kulukira affordable housing kanto wingi muna bati umenda especially bara bagiti besa na mtu support awani bara bandiki mutore na ajira andiki right now no support affordable housing mtu kawaida kura na affordable housing makosa no mtu ibo wotethwa ni uranyasha iradi tukiwa shandi totelia mtu kawaida oro tinyangwe na antu batamenya na right now antu bakona shako iri ni utelia uyu mno kwini yanjiri ringi cha ICT tude tukuyukana ira iwetwa ICT hub enda twakomba kuthithia kazi kwa mitandao na kwini nyingi antu baitome na ke witome ibari kuruta Nyamiru ibe ya nini ibe ya technical ibe Meru technical several times National Polytechnic recruit antu na ibaite tinyakarumu na college siringi bagaukiaritoa babathiria bagetome na bakona kibarua na riero mbare we akirike ni kuria mbeu mbithi witonyethia kiri urimi onde thirikari itite na mbere obaswira twanya twa ngui ngwenda kuria youth betu antu agwita kwela maiya ritweterete tukimea kwina youth wingi muno bathomete ituri nyaciari betu kanyachore betu batwe kanya tukio options ikire agriculture tuthithie thirikari tayari kuwatana na youth nikenda bakomba kona kuthomethia ura bombe uthithia agriculture njea
na kile agriculture tom utiu tubonene ndio akawa kari mero maitana timaita maingi na ukakwira kuthia ta urimi na njira ira taratibu ire kwendekana bateithia muntu na antu bara baingi katutu njira chumbiko tutethia antu atwithira antu bare rukirwe to chwangu ino tiyo no kumyo tiyo rero itu takaita na itu tawithe wetu bara tukimbo tumira gwitethia njira nyingi na tureke mantu ya kuandamana nontu kuandamana si makosa nontu kwiki sheria lakini kuharibu kuthuka nginto bietu na kwithia na kurona thiriki na borithi tingwenja. Kiripotera Meru TV kuma Tigania West Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Iboya sana mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Laiboni nonto baripoti na njira inkinyaniro na adimini wa Maua Town Mr. Chimuthi Mwenda na kujirite ate mwirayura yukilukirite Maua Town na yukawata na yobone rina rukoro rwingi mno arakari bakiari bonanitie kuria kwanirwa kwon harapa wete thirikari kakuria kuyuke matali yara yagirite kaitakara kagirite kukumira murimo ya lusiba na kwarwa yapetu kumyethoni mwandiki wetu wa Nteto Muriithi Waba. Tukiagia na adimini wa Maua Town ura wijikenja Timothy Mwenda na rikitie gukujira na kuga ati mugrojo wa mbone ni mugrojo mutheru lakini antu ibethero bakijuthukagia rutere na rwa Gachiongo ara bethero bakigera rukoku na mugrojo gatwika yutumba kunyweka rutero gaiti na ara bamwe bethero bakenyunyaga bate kumenya kathira ni bakunywa ruko na crackdown tukuendelea nayo kinya thai tuku dispatch antu betu ba enforcement baite Gachiongo nontu kuri area zimwe bakutura sewage ndene mwera so inkumenya ni concern na tutireka mantu yendelea na inkuromba karibara bonde bena biashara chio ibombe kutumira njira chio theru ku dispose sewage kana rwiro ruko iraita wa waste water so i campaign tuendelea nayo na ni message tunatuma kwa wale wote bakumba uchafu wa miera kana trenches yetu roi ibamenye ni wati tuwekira antu betu kibu no tumirimo ira twerwa antu kolera nenge na bado thirikari tutireka antu bendelea kuchafua tutakuwa na enforcement team public health tumekuwa nao na mkutano jana na antu baraba usikana na gukilini mitaro bakona nyangu yo batumirita bwega na kinyanga blame kinya antu bayaro dino ntwa kwithirwa bateshughulika kuona mitaro ekethira ni kwerewa bwega bure batere onto ne jukumu yo. Muriithi Waba nkiripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Maua. Na riboti ya Muriithi Waba ni etukira katanta kiri Nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia Nteto cia Meru TV muthenya gakwendera kaita katho ngi kujuri ni thari mubi murungu mweninya bitawatiri mbabu.